Inut Ratcharia Bang Pupolote, Metang Aradaso, Kidu Kisung Kachichinia Bang, Akinang Sot Binong. La Sonsi Metang Constituency Arada to Mesen Towar Chilling, Long Nang Ji Pajok, Kaprega District along Anta, Karbiang Long Pen Semar Damsi, Metang Arada Sotum, Chojor Cholang, Hiti Borwakidun, Mesena Varsai, Kipi Pajirpon. Inut Arlingite Polote, Metang Arad Asotum, Kidu Kisung Kachilang Nang Jia Banglo. La sojok Metangarat kacelang mesenji apanpura kaprega hawar along ansetami lang ponangkok lapusonta dodo. Nili kipudamji pualam thiabangki lahenlo. Duarbaguri constituency along Richard Tok BMEC nang mandate pen Ametangarat apan Kamatha ajok Golaghat district Bokakhat Borjuri along pen kilometer circuit an PMGSY scheme pen Semar Ponsi Metang Dolamara along an Semar Ponlo. Non-Nilum Karbing Long Life Pen Kaja Bangke like Borjuri Mate Labangso Highway Bokakhat District Ahoy Long Sidolo Bokakhat Lapen Karbing Long Ahoy Bokak Labangso Borjuri Labangso Hiti Pen 9 kilometers Labangso Adak Labangso Borjuri Bokakhat Labangso Ahiti Adung Sinil Tum Non-Matke Dola Mara Labangso Borjuri Pen Dola Maran ke kilometer Tropsi Bagdola Sitame Labangso isi Ditu Karbing Long Life Pen Churu Kangtung Mang Labangso Toarki Aprange Kuano Ne Langbung Lang Ter Pen Lok Sitame non-local emisi Dag Richard Tok Bi Alang Li emisi Chot Sitame Alang Li Ladak Katyang Apirbi Anso se ke Paprang Dun Tekji Pansi Labangso Ladak Borjuri Labangso Tinieli Pen kilometer Troksi Labangso Dolamara Adak Labangso PMGSY Atowarki Galang Litum Semar Ponlo La Hello Atowarke Labangso Sabagita Mate Tea Garden Krongpon Put Atowar Lo Lang Ponita Borjuri pen Dolamara Adak Towar Semar Pon Det pen Api Abangke Karbiang Long Arada Tum Sitami Hiti Kulat Kidun Towar Kahenu pen Abangke Kijok Long Ponlo. News report Bikram Teron, Karbiang Long Live.